شنوبین نه برای کی؟ تو میدونی که در برنامه ما گاری پوتر اومده است. گاری پوتر؟ این گل رو من برای آنها آوردم. بهترین سلام و باز هم سلام تماشابینان شو برنامه فرهنگی فراغتی شینو بین پیشکش شما است و یک لحظه هم باشد با فراغت باشید. مرحمت. Aqui o medaico? É filho! سلام بار دیگر بیننده عزیز، تماشابین گرامی، سلام. برنامه نوبتی شین و بین است. ما امروز نصرالدین، اولیها
و امید و جان امید جان. و امروز ما آغاز میکنیم از چی؟ از روزنامه خوندن. خب من سوال دارم اول. خوشبختی رو در چی میبینید شما؟ خوشبختی را در آن میبینم که عین زمان با شما برنده برنامه شنوبین هستم و با تماشابینان پیوستم. خب شما در چی میبینید خوشبختی رو؟ خوشبختی رو من در آن میبینم که من خوشبختی رو نمیبینم. من خوشبختی رو احساس میکنم. من خوشبختی رو حس میکنم. یعنی تاجیکستان هم تینج است. تاجیکستان هم گل شکوفان است. این خوشبختی من است. بله. اویلم تینج است، آرام است. این فرزندو درس رفتن میبینن سوق سلامتن همه. این خوشبختی است. از این در خوشبختی زیاد میشود. و باشد که شما هم تماشابین عزیز خوشبخت باشید. از خوشبختی پرسیدم برای چی؟ مصلحت مفید. طبیب آمریکایی ساموئل جونسون گفته است اگر بخواهید خوشبخت باشید پس باید درباره سپاس و ناسپاسی فکر نکنید. بلکه نیک باشید و برای خورسندی باطنی خود نکوکاری کنید. چرا دختران خنده رو توصیه میدن؟ خب. تحقیقات های نو نشان دادن که شوخ طبیعتی و خنده زیقی و زیان رو کم میکند. هنگام استرس ارگانیسم هورمون کورتیزولی خارج میکند که قابلیت خاطره رو در کلانسال تغییر میدهد. لوما لیندا تحقیقگر ساحه طب میگوید در میان هر دو گروه هم کلانسالان و هم جوانان نشان دهنده های یکند، زیرا تماشای فیلم و لحظه های خنده آور را هر دو هم استفاده میبرند. او قید کرد که نفری که کم به استرس گرفتار میشود خاطره مستحکم دارد. شوخ طبیعتی مقداری هورمون کورتیزول را کم کرده کوتاه‌شوی نیرون‌های خاطره و پس‌شوی فشار خون به وجود آمده جریان خون و حالت روحی بالیده می‌گردد. تحلیلگران اثبات نمودند که خنده خارج کنی ماده‌های اندورفین و دوپامین را در معاینه سر زیاد می‌کند که آنها حس کردن خوشحالی را تامین می‌سازند و در نوبت خود وظیفه مسئولیت بدن را بهتر می‌کنند. برای اوای میگویند که خنده عمر انسان رو دراز میکنه. خنده هم درست انسان را تبابت میکند. مهمون داریم؟ البته هست در برنامه شنوبین خیر مهمونی ما نصریدی کنی بین خب بارونگی خطر مهمانی ما محپیکر ترسوندی سلام علیکم. هنرپیشه موفق تئاتر و کینوی تاجیک محپیکر یارم مهمانی برنامه ما السلام علیکم. گوشم با شما من نحضرم. شما نه؟ ها شکر. سلامتیتون چه خیلی اومده تو چه خیلی افتید اومده تو همش نقل کنم. چه اومده چه خیلی اومدم. کی اومده؟ با رخش تاکسی اومدم. آها رکلام شد دیگه چه خیلی میبود. با دعوت شما اومدم عزیزانم و خوشحال از آنم که در چنین برنامه نو که با دیدی نو است اشتراک دارم. به شما موفقیت و بردباری خواهانم. در برابری که در تئاتر نقش می‌آفرید، در فیلم ها نقش می‌آفرید، بله. خب در زندگی خب کتاب می‌خونید، باوری دارم. خب پیسه ها نمایش ها رو می‌خونید، روزنامه می‌خونید؟ بله روزنامه می‌خونم. روزنامه کدام روزنامه؟ میدونید نمیخوام دروغ گویم پیش زیاد می‌خوندم. چون وقتی آخر در روزنامه خیلی گپ‌های دروغ هم زیاد شده است. شاید از همین سبب باشد که من کمتر میخوانم حاضر روزنامه رو و دروغگو نشوم. اگر زیاد خونم که دروغگو میشم از همین خودم با روزنامه شینم روزنامه شوم. بله ما هم روزنامه زیاد میخونیم ولی چیزهای کوشش میکنیم که چیزهای دروغش رو نگوییم، چیزهای راستش رو زیادتر گوییم و بیشتر کوشش میکنیم که چیزهای عجایبش رو زیادتر گوییم. روزنامه یک چیزی خوبی رو خوندم، نوشته است که شاعره شاهزمان خواننده گیمنازیای رقم 3 نوشته است که کاش که من تلویزیون میشدم.
муаллима ба хонандагони синфи сеюм пешниҳод кард ки дар бораи чӣ орзу доштанашон иншо нависанд. бегоҳӣ хона омада ба утоқи корӣ гузашта тафтиши иншои шогирдонро сар кард. ӯ як иншоро гаштаву баргашта мехонду ваҷоҳаташ тағйир меёфт. ин лаҳза ба утоқ шавҳараш даромад. чӣ шуд азизам, чаро нороҳатӣ? ана инро хонед, мефаҳмед, гуфта ба шавҳар дафтарро дароз кард. шавҳар гирифту дафтарро хонд. ман ҳамагӣ як орзу дорам. бисёр мехоҳам ки муддати кӯтоҳе ҳам бошад телевизор шавам, то ки ҳар бегоҳ падару модарам ҳамроҳ нишинанду гапамро набурида гӯш диҳанд. мехоҳам телевизор шавам, то ки падарам аз кор омада аз ман навигариҳоро пурсон шавад, то ки модарам вақти маҳзун буданаш назди ман ояд. мехоҳам аз ман чун аз телевизори навамон ки акнун дар хонамон як тарафи деворро пур кардааст шод гардам. ман метавонам яксутаристам, то ки аквариум ҳам ҷой шавад. ман беҳад мехоҳам ки ҳеҷ набошад камакак мисли ягон телевизор зиндагӣ кунам, чунки дар хона падару модарам банди телевизор маро аз хотир баровардаанд. кӯдаки бечора. аҷаб сангдил буданду падару модараш. ғазаболуд гуфт шавҳари муаллима. зан бо чашмони пурашк ба ӯ нигарист ва гуфт: мардак, ин иншои писари худамон аст. беҳтарин беҳтарин. манзури ман аз инро хондан барои чӣ буд ки дар хона фарзандо шукри худо ҳастанд? бале. чанд фарзанд? ду писар шукри худо. мехонанд? бузургиам хатм кард, ҳоло кор мекунад. хурдиам аз бади хизмати ҳарбӣ, яъне сарбоз буд ва бо ифтихорномои беҳтарин аз он ҷо омад ва фикр мекунам ин сол дохил мешавад. аллакай тайёрӣ ба дохил шудам. писари бузургиам аллакай хонадор аст ва зиндагии худаш ҳаст. фарзандор? бале фарзандор. ман бибиам ҳастам. ҳоло навбати писари кӯчакам. вақте ки шумо лаби дарё моҳигирӣ меравед ва ҳангоми шастро партофтан ба шасти шумо моҳинию кӯза меафтад ва аз даруни кӯза як ҷин мебарояд ва ҷин аз шумо намепурсад ки шумо чӣ орзу доред ва дар ҳамон баробар шуморо як шабонарӯз ба мард табдил медиҳад. ба мард. дар ин ҳолате ки шумо як шабонарӯз мардед, чӣ корро ба сомон мерасонед? саволи хеле аҷиб. не медонед, шояд агар як шабонарӯз маро ба мард табдил диҳад 24 соат дар ин як шабонарӯз ҳамчун мард ман намедонам бояд чӣ кор кунам. ҳамаи занҳоро дӯст дошта наметавонам. ин як ҳамаи онҳоро хушбахт карда ҳам наметавонам, вале талош мекунам ки дар як шабонарӯзи 24 соати умедҷон гуфтагӣ ҳамчун мард рафтор кунам, яъне қавӣ ирода бошам, самимӣ бошам ва шояд гӯед ба мебурем ҷуша. гӯед кадои ба қасд доред аз ҳамин фурсат. не ман қасд намегирам ҳеҷ гоҳ ҳеҷ вақт. дар ин 24 соат ҳамчун мард шояд ёди модари худ кунам. ёди модар кардам. беҳтарин. анамин ҷумлаи охиронаш моро водор кард ки як лаҳзае таваққуф кунем. ба ёди модарони ба ёди модаро. зинда бошанд модаро, саломат бошанд. агар ба шумо имконият дода мешуд ки шумо хуб 24 соат дигар кӯдак мебудед, чӣ гуна кӯдак будам мехостед? ман кӯдак будам. ман кӯдаки хеле шух будам, хеле яъне бо писарбачаҳо ҷанг мекардам, онҳоро лату кӯб мекардам. ин гуна шумо аҷаб яшинед. ин гунаам будам, вале бо сину сол, яъне вақте ки каме калонтар мешавӣ. гӯштӣ мекардӣ карате? ман ростиш ба варзишам майл доштам, мерафтам, яъне он вақтҳо мегуфтанд самбо.
бале майл доштам, як муддате мерафтам, вале ҳис кардам ки ин ба ман наздик нест, чунки зан духтар аслан бояд нозук бошад ва агар ман ин варзишро давом медодам, шояд ман ҳунарманд ҳам намешудам. лекин ҳатман чемпион мешавад бо медалҳои тилло. Пулро дӯст медоред? Пулро ки дӯст намедорад? Не, ман пулро дӯст намедорам. Пул дар кор нест. Пул дар кор аст. Бо вуҷуди он бе пул ту як кори худро ҳал карда наметавонӣ. Мисол ба хонаат як ғизо харида наметавонӣ, як сару либос ба худат харида наметавонӣ, як нюансое ҳаст, як проблемое ҳаст ки онро ҳал карда наметавонӣ. Пул ҳам зарурат дорад. Пул ҳатман дар кор аст, зарур аст. Доллар бошад заруртар. Албатта. Евро заруртар. Албатта. Барои чи ин саволро додам? Ман фақат рӯзи маошам мард 29 рӯзи дигар дардисар. Ман фақат рӯзи маошам паҳлавон 29 рӯзи дигар ман нотавон. Ман фақат рӯзи маош мошинсавор 29 рӯзи дигар ман хору зор. 7.5 чақрим роҳро ҳар саҳар ман пиёда тай кунам то ҷои кор. Бар занам рӯзи маош ман шавҳарам 29 рӯзи дигар беҳамсарам. Ман фақат рӯзи маош чун мардакам 29 рӯзи дигар ман гардакам. Ман фақат рӯзи маош бедардакам 29 рӯзи дигар ман бардакам. зиёд сафари ҳунарӣ мекунед? мебинем, мешунавем, ифтихор мекунем ва боз ҳам дар як гӯем ки дар як куҷои диламон ҳатто дуои нек ҳам мекунем ки боз ҳам аз ин зиёдтар Голливуд, Болливуд болотар боз мехоҳем ки як ҷое равем. баъд Голливуд рафтед моро ҳам даъват кунед. Албатта. аз сафарҳои ҳунарӣ мехостам чизе ба мо гуфта бошед, яъне хотирмонтарин сафари ҳунарии шумо. медонед ҳар як сафари ҳунарӣ ҳамаш хотирмон аст, ҳамаш ширин аст ва ҳамаш дидани аст, ба он маъное ки мисол ҳар сафаре ки меравӣ берун аз ватан мешавӣ. ва ман хусусан ман як шахсе ҳастам ки аз ватан ки дур шавам, ман дарав ёди ватан мекунам, чун патриоти ватан ҳастам ва аз як моҳ зиёд ман дар ягон мамлакат истода ҳам наметавонам. ва ҳар сафар ки мерем як гурӯҳ ҳунармандони театри ҷавонон ва сафарҳои мо хеле аҷиб ҳам мегузарад, чун мешавад ҳолатҳое ки вақте дар рафти намоиш буд ҳам ҳамин ҳолат ки ман намедонам бояд чӣ буд ки хандаам гирифт. дар ҷашнвора бояд мо намоиш қати бароем бозӣ кунем, ман хандаам гирифт. корҳои аки Абдумумин шаби дур аз ватан, чунки он кас фақат доимо албатта ягон чизро фаромӯш мекунад ва ин ҳодисаам рух дода буд. кадом истеъдод ё ҳунари ғайри оддиро доштан мехостед? шояд медонед орзу мекардам ва орзу доштам, яъне ҳимоятгар бошам, ҳимоятгари ҳақиқат. адвокат яъне? бале. Адвокат. бале. барои чӣ орзуятон амалӣ нашуд? хуб, баъди хатми мактаб маро бо ду дасти адаб ба таҳсил ба Москва равон карданд, чун орзуи ман буд ки якеаш буд ки мехостам муаллима шавам ва дуюмаш он буд ки хостам ба факултаи юридикӣ дохил шавам. вале ин ду орзуям амалӣ нашуд. Не ки бо вуҷуди он орзуе ки ман мекардам ҳоло бошад дар саҳнаву дар филмҳо амалӣ шуда истодаанд. яъне бозӣ мекунед? бале. ягон ҳунари пинҳонӣ доред ки мо намедонем? бисёр. хеле зиёд. ман рақс карданро дӯст медорам. бениҳоят агар мусиқӣ ки дар ҳақиқат вуҷуди маро бедор кунад, яъне ман ҳис кунам он мусиқие ки дар ҳақиқат шахс ором шишта наметавонад ва аз он баҳра мебарад ва ман
вақте ки чунин оҳангу чунин мусиқиро мешунавам ман дар ҷоям нишаста наметавонам ҳатман ба рақс медароям боре аз шудааст ки аз дарс гурехта бошед чандин борҳо чандин борҳо гурехтам ва ёдам ҳаст ки дар даври шӯравӣ буд яъне ба пионерӣ қабул мекардам ва ба камсамолӣ ман ки бениҳоят духтари саркаш будам ва якрав ҳам будам ман пионер намешавам не медонед ман як ҳамсинфи худро задам ин синфи 8 буд ва олияҷон биём ҷашин не ором бош ман ҳоло он муҳпайкари пештара нестам ва буд ҳамаи ҳолате ки ӯ маро сахт ранҷонд ман як одати бад дорам ман бо шахс баҳс намекунам мезанам тамом бале ва буд ҳолате ки ҳамсинфи ман беҳад гапҳои сахт қабеҳи гап зад ва ман бечуну чаро задам якала ин бошад пеш аз оне ки бояд ба камсамол моро қабул мекарданд вақте ки гап то роҳбари мактаб рафт падару модари маро даъват кардам ба мактаб гуфтанд духтари шумо бачаро задааст онҳо дар тааҷҷуб монданд албатта чӣ хел мо вайро ба камсамол қабул намекунем ва ба ман 6 моҳ муҳлат додам ки то ман ислоҳ шавам хуб маҷбур шудам ислоҳ шудам баъд маро ба камсамол заданро баҳс кардам ҳамон ҳамсинфатонро мебинед албатта мебинам гоҳе мебинам чӣ хел нигоҳ мекунед не медонед мо дӯстони хуб ҳастем хуб ин ҷавонӣ буд ин як фикр мекунам шояд як давре буд ки вақте ки ҳар як чӣ писару чӣ духтар ҷавон бошад онҳо камтар хун дар ҷӯш аст бале ба худро бениҳоят медонед ҳолатҳое мешавад ки вақте ки ту ҷавонӣ ту мехоҳӣ парвоз кунӣ ту мехоҳӣ дӯст дорӣ ту мехоҳӣ фақат дар ҳамин як такопӯ бошӣ ва чунин ҳолатҳоям буд ва ҳоло бошад мо бо ҳамсинфам дӯстони хуб ҳастем бо ҳам дар тамос ҳам ҳастем ва гоҳе вақте ки ҳама ҳамсинфу ҷамъ мешаванд онҳо ёдоварӣ аз ҳамин корам мекунанд дардмондагида кадом намуди асбобҳои мусиқиро дӯст медоред пианино навозиш карда метавонед 5 сол дар мактаби мусиқӣ ба номи Малика Собирова хонда будам пианино бале навота метавонед каму беш суруд хонда метавонед суруд хонда метавонам вале гӯем агар дар намоишо агар зарурат бошад мехонам не мо дар назарам аст ки дар намоишо ҳаст лаҳзаҳое ки масалан инсон мехоҳад дар кадом яке мешавад ки чӣ мегӯяд навозиш мегӯянд чи не ман чунин одат надорам баъзан вақтҳо намешавад баъзан вақтҳо шояд замзама кунам замзама чӣ зиёдтар замзама мекунед аслан сурудҳои гугушро сурудҳои гугуш ягонша метавонед замзама ман омадаям вой ман омадаям ки ишқ фарёд кунам ман омадаям ки ноз бунёд кунам ман омадаям вой ман омадаям фикр мекунам кифоя маро шарм дорондӣ метавонеду бо мегӯед наметавонам ҷоми барнома ба мопайкарбону дӯстони азиз шумо аз ин баъд метавонед сурудҳо ва дискҳои мопайкар ёруваро аз нуқтаҳои дискфурӯшии шаҳри душанбе ва ноҳияҳои тобеи марказ даъват кунед ва телефон барои тамос барои тӯю маъракаҳо кироя кардани мопайкарёра ҳамчун сарояндаи ситораи нав дар ҷодаи сарояндагӣ не умедҷон медонед фикр мекунам ки ҳунарманд алалхусус ҳунарманди ҳирфаӣ яъне ҳунарманди театр ва синамо аз уҳдаи ҳамаи корҳо бояд барояд на ин ки сарояндагӣ балки асбтозӣ дар варзиш ҳама тарафа бояд омода укол карда метавонед укол сӯзандору не ман метарсам мабодо дигар ҷо укол накунам байни кӯҳ ва об чӣ аст байни кӯҳ ва об
байни кӯҳ ва об чӣ аст? Тук, тук, тук. Кӯҳ. Мана ин кӯҳ, а? Ин об. Мана Байни кӯҳ кӯҳ ва мана об. об. Байни кӯҳ ва об чӣ аст? Пичин. Байни кӯҳ ва об чӣ аст? Газет. Байни кӯҳ ва об. Ин як саволи фалсафӣ аст. Хуб, метавонад фалсафӣ бошад, метавонад берун аз фалсафа ҳам бошад, сабук бошад. Байни кӯҳ ва об чӣ аст? ва ҳаст. ва ҳаст. Банк, ура! ва ҳар лаҳзае ки ман шуморо мебинам аз тариқи расонаҳои интернетӣ бисёр мехонам, зиёдтар дар сафар мекунед ва аз он ҷо бо муваффақият бармегардед ва мо ифтихор мекунем. Бошад муваффақ бошед. ва ай кош шумо барои шахсиятҳо миллион бошанд. ҳастанд, танҳо онҳоро пайдо кардан дар кор аст. пайдо карданда ҳастанд, лекин моҳпайкар ёрова якта аст. агар дута мешуд вой бар ҳоли ҳамсинфо. хуб дӯстони азиз, барномаи шину бин идома дорад. ин қадар ба саволҳои мо ҷавоб гуфтед, ин қадар хандидем, гап задем, ҳалқатон қоқ нашуд? ҳалқам қоқ чой. Ташаккур. нӯши ҷонатон бод. мана ширинӣ дорем, донагӣ, бодоми ба маззаи тоҷикӣ дорем. хуб апаҷон, шумо имрӯз танҳо нестед? албатта фурсати он расидааст ки меҳмони навбатии барномаамонро даъват кунем. бале. ман бинам кани меҳмон ки аст, баъд мегӯям. мо низ ҳайронем ки меҳмони навбатӣ кист. ҳозир бинам. хоб хизир рафтем. куҷо? меҳмона бурорем. ёди рӯзугори ширин, хотироти ишқи дерин, ёди бусаҳои гармат, он лабони намакӣ. давом диҳед. сарам дар оғӯши гармат, лабам бар лабони нармат, дар сукути нима шабҳо, бо умеду орзуҳо, гуфтӣ ки баҳор ояд, гулу сумбул ба бор ояд. бори дигар зи ман пурс ишқи дерини худро. марҳамат. шинед. хуш омадед. шину бин. шину бин. шинед оли ба мебинед. дӯстони азиз, меҳмони барномаи мо роҳбари ансамбли шашмақоми кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурии тоҷикистон, устод фурқати саид қадам ранҷа карданд. хуш омадед. ташаккур. мо вақте шуморо даъват кардем, чӣ тасаввуро доштед? гуфтед меравам, чиро мебинам, чӣ мешавад, чӣ дар ман дурусти аз шабакаи фейсбук дида будам ин саҳнае ки ту парфта ҳамаша диди? на, танҳо барномае ки ҷадид буд бо номи шину бин. албатта ман таблиғ карда будам. бале, дида будам. аммо фикр мекунам хеле саҳнаи ҷолибам ҳаст. бале, мо инаи тоқиёрам барои шумо тайёр кардем. якташа баъди барнома насиб, якташа шумо мегиред, якша пӯшида хона меравед. тоқия мепӯшеду меравед болои мошин ва мемонед. пайкар андозаашан сари мани шумо буред. тай як тоқи ба 40 кас меғунҷад. дӯстия нишон медиҳад, сарҷамия нишон медиҳад. сероила будани мо шумо медонистед. аз ҳамин хотир хуб дӯстони азиз, баробари ҷон, шумо ин пушти парда ба пистаю кимчи донае гуфта ваъда када ҳечи нест кунҷа? не, бодон писта нагуфтем, чи ложни тревога шуд. мани сар ба ложни тревога. мо ба хотири ҳамун чизҳои қиматом. ман ба хотири писта омадам. пистаотон кади? номи барномаи хефа меган устод. шину хур. шину, мо шумо шину хур тамошо дават накардем. мо шину бин ха баъди барнома устод нагистем ҳамин чиза. шину бин, яъне шину бин, мана бин. бин нахур. дидан дораду хурдан надорад. хуш омадед. дӯстони азиз, баробари омадани пайкар фиреб хӯрдем.
نه فریب نخورده دوستان من وعده میتونم شما با پیستا در کار می و حاضرش با بادام گیره استاد چای می نوشید قهوه می نوشید یکم دویم یکم با پیروی داریم دویم با فتروی هر دوش میشه نه هیچی بیار هیچی قیمت چای میشه چای این چیزا خالی می خالی حاضرش خالی از همون خاطر شینو بین استاد دروغ نی نه دروغ نه آخه شینو بین اینجا همه چی رو تصور میکنیم مثلا تصور میکنیم که این چای دارد من اینجا قرتو ما دروغ گفته ایستادیم که با ما پایکار یارو با ما چای دادیم این چای ندارد دوست است از سیستم استانیسلاوسکی استفاده بوده این کسی که در مسکو خونده اومدن فاکولته اکتوری رو اون کسب اکتوری رو از روی سیستم استانیسلاوسکی استانیسلاوسکی در موپایکر میگذاره سر اندادن بیاریم استاد فضلالدین شاه بگم چی نگفته بود همین مسئله با استاد فضلی شاه چی بود نگفته که اجور رفتی بدنواسی نکن بچه کم تا ندی تا نان گرفته بیار شاه کجا میمونی رفتی یک دو تا نان تایی کشد بگیفته را شاه میگفتن که کجای به کی دعوت کردن در منده مخصوصا سرویانده اول یک کنبه پیروی دیگه تروی که آوازشون برا بابا اونجا وقتی که شما توی با دعوت میکنی اگه محفل با ما اینجا گپ زنیم با آواز گرم کردن در کنیم خلاص چای بیار استاد با چای میشه استاد یک چای بیار میشه چای گرم یا خنک قهوه برای شما وزبین میاد قهوه میشه استاد قهوه بیار قهوه خوردیم تشکر چای گرم یا خنک گرم خنک خوش آمدید استاد تشکر زنده بسیار خوش آمدید برابر اومدن شما یک گویم که استاد فرقت سعیدزاده در زندگی اینقدر شوخ هستند در برابری که ما اینقدر خندیدیم همراه اپای عزیزمون باز خنده های ما زیادتر شد برابر اومدن فرقت سعیدزاده استاد عزیز عین حال از کجا اومدید همین عین حال از یک تویخانه از تویخانه از قهوه خانه بانومی قند که اونجا قندخوری رفته بود قند اونجا با خورید و پیسته اینجا با دعوت شده بودم به خدا براستی راست نگم نمک نچشیدم زود میخواستم که به اینجا برگردم به اینجا برگردم چون بسیار میخواستم که شاید در یک کنج دلم بود که یکی از راستی میگم هنرپیشه‌های دوست داشتنی من موپایکر است و از نورسی ما یکدیگر رو میشناسیم و اقربایی هم داریم پیوندی هم داریم و به همدیگر و از نورسی همدیگر رو میشناختیم و یادم هست که مادری موپایکر من رو فقط از رخسارهای میبوسید خطا نکنم گلچهره نام داشت و بسیار زنی آرام طبیعت بسیار زنی با فضیلت بودن راستی در اون خاندانی که ما اقربایی داشتیم پیوندی داشتیم من اونجا می اومدم و موپایکرم در اون خاندان می اومد و ما یکدیگر رو خوب می شناختیم و پس از اون بزرگ شدیم راستی من هم راهی هنر رو پیشه کردم موپایکر رو هم و من از اونجا با یک سرود که یک سرود تنها خوندم در همین قهوه خونه همون طرف خونه یک سرود تنها خوندم و زود برگشتم که با نمک اینجا نه موپایکر از برنامه نرود که من دیو بیمونم اینجا تنها به خاطر موپایکر زود به اینجا برگشتم و باعث افتخارم نیز هست که باری اول هم که باشه در برنامه شما با موپایکر عزیز من یک جا صحبت میکنم و با موپایکر لطف دارم. تشکر. باشد. بهترین. تصور کنید که شما رو در سوپرمارکت محکم کردن. شما با چی کار مشغول میشوید؟
писта мехӯрам. агар боша супермаркет ҳама чиз дорад. Супермаркет писта дорад, бодом дорад, нави олӣ, нави миёна, нави маркет аъло. маҳкам кардан, маҳкам кунам вой ҳама чиза маҳкам кунам. Не, вай хона ба маҳкам мекунад, дуруни шифонери пистаи бодома. Шумо масалан тасаввур кунед ки дар супермаркети Ашан масалан дар толоре ки ҳама чиз савдо мешавад, унҷо ҷой фақат дарҳояш маҳкам мешавад. Тамом дар як супермаркете ки намедонам баробари варзишгоҳ калон аст, ҳама чӣ ҳаст. чӣ мегирифтед онҷо? Чӣ аввалин чизе ки мегирифтед чӣ буд? чизи дора мегирим, нахонам чӣ надорам. Я салафан биё. мо баъди туй мегирем дар сахона. Оз баъд навай туй омаде. Суруда унҷа ба ход талича инҷа ба мебарад. Не унҷа вай меҳмонӣ будем. Хизмат ба набудем охи дар унҷа. дар мактаби миёна лақаб доштед? ва ҳар як кӯдак дар кӯдакӣ, ҳар як нафар дар кӯдакӣ хуб лақаб дорад. касеро сафари чапар, калакалон ё калакаду кин чиё лақаб доранд ку. ман дар хона доштам, лекин намегӯм. лекин дар мактаб нест. дар хона доштед намегӯед? Не, намегӯм. барномаимон ногуфтамонад. хуб мо гӯш мекунем лақаби шумо дар ногуфтамонад. баъди барнома медонед шумо чӣ лақаб мемонад? лекин фурқати писта. замони мактабхонӣ хат ман дар синфи шумо А, Б, В доштем. мо дар синфи Б мехондем ки Б ҳама ҷавонои қайсар буд. аз он ҷумла ман низ аз он наврасои қайсар будам ки хеле ман дар андешаи ҳунарманд шудан дар гӯшаи хотири ман намуд. хуб хай ба ростӣ ман хеле қайсар будам ва ман чанд чӣ гӯям делоҳои ҷиноятиам доштам аз қайсарӣ дар ҳамон замони мактабхонӣ. имрӯз худумон киро даъват кардем ака? шумо фақат ҳунармандоро даъват мекунед. не мо ҳунарманд гуфта даъват кардему. баъд инҷа мефаҳмем ки апем кӯдакӣ ба чанд каса зада афтондагӣ. ҳамун хело хел. инҷа шумо насридин ҳоли авсоқу саломатем биё буроем равем. не ака намерем. ака намерем. чун аз кӯдакӣ гуфтем агар мошини вақт медоштед, мошини вақт мефаҳмед чӣ аст? мошини вақт, машина времени, мошинаи вақт медоштед, ба кадом аср ё ба кадом сол мехостед ки баргардед ё равед? ҳама хеле имконият мешуд ки мошини вақт шуморо масалан 10 сол ақиб мебурд ё 20 сол пеш мебурд. фаҳмидам. ба опшина ибтидоӣ. опшина ибтидоиш яъне асри барои чӣ? барои ки ҳамин чизоро намедидам. бале намесогарам. паланг ба хуштомадатон ҳамла кунад, дар он ҳолат ҳамчун домод чӣ корро ба сомон мерасонад? ба орзу ман ҳамроҳи ба орзу мерасидам ки ниҳоят бо паланг ҳамроҳ мешавад. палангор ба хуштомад ҳуҷум мекунад. миннатдор мешавам. палангҷони баъд аз ин чӣ хел мере худ ин қадар шӯхиҳо кардасем хона мере Устод чӣ пешвоз мегирам? устод боварӣ доранд ки мо инҷоша қайчӣ мекунем хона ба намебинанд, лекин хай по мебинем. барнома эфира шумо гап мезанед? ман эфира гап мезанем. намерам. шумо амрӯз хона наравед. мо вақте эфира гуфтем шумо хона наравед, дар ҳолати форс-мажорӣ хони ман ҳаст. не ман хуштомани ман бисёр зани зебову дилсӯзе ва медона ки ман паланга даҳнаша медаронам. медаронам? амо паланги зоопарк миё. паланг вай паланг бошад, ман шер. вай фарнад дора хуштомани ман аст зан ҳамин олиҳа бояд вазифаи худша иҷро. олиҳа фамзиян вазифаи худро бояд иҷро кунад. мардона иҷро кунад.
مردانه اجرا کنند. زن وظیفه خود رو مردانه باید اجرا کند. مردانه؟ مرد چی؟ مرد باید مرد باشه. مردانه اجرا کنه. مردانه با پلنگ نیست می؟ خوب پای موپایکر یگون سوال داشته باشید با استاد مرحمت. صحبت آزاد است. سوالی که به من داده بودن اگر 24 ساعت شما مرد می بودید چی کار میکردید؟ همین سوال من برعکس دادنی هستم که اگر همین خیلی میشد شما یا همون اونی که به من گفتن که از درونی دریا 60 میپرتوید به جای ماهی یک کوزه، از اون کوزه یک جین پیدا میشود و یک بار شما رو به زن تبدیل میدید. 24 ساعت فقط. در همین 24 ساعت که زن بودنتون شما چیکار میکنید؟ چی کارا رو به انجام میرسونید؟ من نمیخوام خیلی بلا. برای چی؟ 24 ساعت؟ وظیفه زن. نه، وای از شما نمیپرسد شما میخواید یا نه؟ یک بار شما رو زن میکنه. شما رو نپرسیده شما رو به زن تبدیل میدهد. یکم انسامبل زیبا میرن. اما هنر ندارم آخی برای. خب خونه رو بچین از رو بچینی خونه سر میکنم. این وظیفه رو من خوب جینی محترم 24 ساعت کم است. حتی اگر حولی دارن کلان است 24 ساعت نمیرسد تازه کشی. اگر عمود خانواده من نگاه کنن خاندانی من میدونن که در حقیقت من تازه کارم. فقط روبوچین. من بعضی کارهایی را میکنم در زندگی همون روبوچین، بعضی کارهای تازه کاری خانه که وابسته است که به گردن زن است که بر عهده زن است. بعضی کارها را من میکنم خودشون حیران میشن. همون کار زن کردن نمیتونه. بسیار تازه کارم. آفرین. یعنی شما فقط روبوچین قدی سرگردون میشید. تمام دیگه 24 ساعت روبوچین میکنید استاد. 24 ساعت. نیم ساعت پلیساس، نیم ساعت جاروب، بعد لاتکتی چانگوی. حالت من میدونی که دیگه چیکار میکنم. میدونم آفرین. 24 ساعت دارم سوال دارم. یکی در همون لحظه استاد ساعت میخزید کار میرفته. در کار خونه چیکار میکنه؟ حالت دشوار. آفرین به زنها. تصور کردنش خیلی مشکل. بله. از دانشمند پرسیدند دوست بهتر است یا برادر؟ گفت ما در انتخاب برادر نقش نداریم، اما دوست برادر است که خودی ما آن را انتخاب کرده ایم. من راستی در خاندانی به کمال رسیدم. پدرم از پدری خودشون خیلی در یک سالگی یتیم میمونن و دویمو سری دسترخوان و جای می نشستیم میگفتند که اصلا که من نمیدونم، میگفتند اصلا که من دوست ندارم، میگفتند خیش تبرهای ما به خونهمون می اومد. من در خاندانی بزرگ شدم، من راستی ندیدم که یگون نفر اومده باشد دوستی پدرم آشنای پدرم باشد. و ما 4 نفر یارو برادر بودیم. من خیلی خردی خاندانم و پدرم میگفتن و تا امروزم که من اگر یگون با یگون نفر روابط خاندانی هم داشته باشیم خانوادگی هم، من برادر میدونم او را، یا برادری بزرگ از خود و یا خود. من اصلا به همون گفته های پدرم تکیه کردم که من دوست ندارم یا که نمیدونم. با هر کی باز میگویم که با هر کی اگر روابط داشته باشم و یا پیمان داشته باشم، عهد داشته باشم، او رو برادر دونستم. بله. دوست در این دور و زمان دوستی حقیقی صمیمی پیدا کردن خیلی دشوار است. چون حاضر زیاده دوستان از حساب وظیفه، از حساب مبلغ داشته، از حساب آبرو، احترام، از موفق بودن استفاده میبرند. و من هم گویم اگر دوستی نزدیک یا دوگانه نزدیک ندارم، چون مدتی بود که خوب در گویم پستی و بلندی ها البته میفهمی که دوست است و میگن که دشمن. و در همون دشواری ها نه یکم دوستی بود که پیش می اومدن و
хуб шабу рӯз дар хонаи мо будану беҳад гӯем агар суханҳои хуб мегуфтану ва вақте ки шахс ба як душворие меафтад ман он дӯстонро дар бари худ надидам. дӯсти ман дӯстони ман ин фарзандони ман ҳастанд, ин хоҳари ман аст, ин авлоди ман аст, яъне хешу таборои ман ҳастанд. беҳтарин. ба апай мо пайкар пурсон шудем ки сарояндагӣ карда метавонед? аввал негуфтанд, баъд бо мо инҷиқӣ карда боз пурсидем, баъд кофтукоп кардем ки метавонистем. кам актёрӣ карда метавонед, дар филм бозӣ кардаед, мо дидем, тамошо кардем, негуфта наметавонед. маҷбурӣ буд унҷо. маҷбур барои маблағ бозӣ кард. филми тоҷикӣ набуд, медонистум ки эрониҳо сӯ метиҳанд, не ки надодам, фиреб кардам. филми тоҷикӣ хуб даст. филми тоҷикӣ намесӯхтум. барои ҳамин миллатум хизмат кардам, не ки ба ё сума надодам. тоза қарзо ҳамта гирифта рафтам филмаю. не ки ҳар вақт хидма ки мебинам мегӯм ки миллионай ҳамин чизи бозӣ кард, бо қурбони собир бо. мешуда бошад боре ки шумо масалан як дуэти намедонам дусадоӣ масалан шумо суруд хонеду дар суруди шумо апай моҳипайкар нақш офаранд ё дар байни суруди шумо апай моҳипайкар чизе хонанд ё чизе гап зананд, ба мисли клип. ин чиза худат мекунӣ да умедҷон? ҳамин корро мешавад карда? савол ҳамин корро мешавад карда? масалан шумо суруд хонда истодед, баъди ҳар як ҷумла масалан баъди ҳар як мисрае ки устод мехонанд ҳамчун сароянда шумо ҳамчун актриса масалан чизе мегӯед? мешуда бошад ҳамин кор? кори намешудани нест. агар мешуда бошад як бор навора бинем. хоб дӯстони азиз, дуэти дусадояи тоза эҷоди Фурқат Саидзода ва Моҳипайкар Ёрова пешкаши шумо мегардад. бори аввал аз тариқи барномаи Шину Бин пешкаш мегардад. шумо шоҳиди ин чӣ мешавад? тарона клип суруд презентатсияи таронаи нав. марҳамат. شبی مهتاب خوابی من نآمد، نصیب نبوداست ده. زدم فریاد یاری من نآمد، مالش بگاه یک میدارم. زدم فریاد و گوشی باغبانم، پنجش هنر. چرا بلبل به سیری گل نآمد؟ تو چی؟ مرا با اینترنت بردنی؟ زدم فریاد و گوشی باغبانم، دوام دادن گیر درسته. چرا بلبل به سیری گل نآمد؟ چرا بلبل به سیری گل نآمد؟ قسمت همین بوده است. ای پری از من مرا و بعد یک نمیپرسی که وای کی است؟ باید میکنم بغیر از تو هیچ کس نمیفهمد. از من مرا مجنون شده مونده است. آخر دعایت میکنم، مالش کی؟ بلبل ناله ها خیر شد. شبها برایت میکنم، من رفته خوب میروم. همچو بلبل ناله ها بیا رفتیم سموسه خوریم. شبها برایت میکنم. خوشروگی بی، بای قد بی، بای قامت بی. از اینجا تا قدی جویبار لاله باشد، آه تو بلوچه همیشه کاری عاشق ناله باشد. پشت دیواری من فقط دوربینش مونده تماشا کردم. خودت گفتی که عاشق بیستری نیست، اما بچه الهیم عمرکش 100 ساله باشد. رویه چه خیلی نغزه. خودت گفتی که عاشق بیستری نیست، آه تو بچه الهیم عمرکش 100 ساله باشد، الهیم عمرکش 100 ساله باشد.
عشق و محبت این هوس است. дуэт ро дар куҷо сароидед, дар куҷо сабт кардед, кай буд, коргардонаш ки аст, аз куҷо сабт шудааст, ин соли маблағаш чӣ қадар аст? ба фикрам маблағи зиёд рафтааст. Хеле маблағи калона. спонсор доштем. спонсораш умед бобомурод. коргардон. хоб ман ҳамчун спонсор дар оянда ваъда медиҳам ки боз клипҳои ин ду нафар дуэти нав идома дорад ва дискҳои дуэти чӣ номоне? ای پری از من شین و بین. дуэти шину бинро метавонед аз нуқтаҳои дистфурӯшӣ дастрас кунед, дӯстони азиз, ёки аз тариқи интернет метавонед тамошо кунед. дуэти нав дар шоу бизнеси ҷаҳон вай гурӯҳҳои дуэтҳо бутун ҳам даҳоншон воз монд, ҳайрон шуданд. падидаи нав. фикр мекунам умедҷон агар дар ҳақиқат ин дар фурӯши ҳамон диск фурӯшо агар дар ҳақиқат ҳамин маводи шуморо пайдо кунанду дар фурӯш равад, бурди шумо мешад ва бурди мо ҳам мешад, чун ин як бале фикр мекунам як диди нав аст, алалхусус дар тоҷикистон, чун ин корро ягон кас карда набуд ва ҳар як сухани акай фурқат ва ҳар як луқмаи ман ҷавоби он бо ҳам пайвастагӣ доштанд. ва ман мисол хушҳол шудам аз чунин дуэт, чун дар ҳақиқат ин диди наваст. чаро не шумо чӣ устод давом медиҳед ё не? ин аввалину охирин дуэти ман буд, ман дигар бо шумо кор намекунам. ман аслан мехоҳам ки баростӣ ки амин ягон коргардони синема бошад, ман як нақш бо моҳпайкар боз кунам. ташаккур. коргардонҳои синамои ҷаҳон, ҷеймс Кэмерон, ман ба шумо муроҷиат мекунам. ҷеки Чан ба шумо. Голливуд, Болливуд, таҷвуд. интизор шавед ва ду ҳунарманди беҳтарин метавонанд дар филми бидуни маблағ аз худашон маблағ сарф мекунанд, то ҷои дар корӣ мераванд, лекин то хонаҳояшон шумо метавонед баргардонед. ва дар назар дошта бошед ки ду ҳунарманди нотакрори тоҷик мехоҳанд дар киноҳои ҷаҳонӣ нақш офаранд ҳамроҳ. чӣ гуна филм бошад? масакаӣ бошад, драма бошад, хоб чӣ мегӯям, фоҷиа бошад, ҳамаш бошад. ман драмаро дӯст медорам. драмаро дӯст медорем. мелодрамам хуб аст. мелодрамам драма, мелодрама. як суруди дигар доштед устод. ای پری از من مرا از اینجا تا قدی جویبار لاله باشد، همیشه کاری عاشق ناله باشد. خودت گفتی که عاشق بیستری نیست، الهیم عمرکش 100 ساله باشد، الهیم عمرکت 100 ساله باشد. ای پری از من مرو، آخر دعایت میکنم، همچو بلبل ناله ها شبها برایت میکنم. استاد هم مقام میگون چی خونه؟ چو در دل آرزویی صحبتی شیرین کلام آمد، چو در دل آرزویی صحبتی شیرین کلام آمد. زینامی او زبان را لذتی شکر بکام
آمد به بزمی می پرستان دختری راز در خیرام آمد عروسی بادم است از پرده مینا به جام آمد طرب را مژده‌ای دامادی عیشی مدام آمد. آفرین دوامش رو در روز شش مقام میشنوید. استاد یک کتاب در دستم است، اپا شما هم داخل دارد. استاد هاشیم гадоев артисти халқи иттиҳоди шӯравӣ, устоди ҳамаи мо. инҷо чанд саоле кардан аз устод. ба ҳар ҷое ки раванд аз ҳар нафарои касбу кори гуногун савол мекардан. яъне хушбахт буданро аз чанд нафар савол кардан. аз чойхоначӣ пурсидам, нависан устод. шумо хушбахтед? чойхоначӣ гуфтааст, худо ба шукр. аз нонпаз пурсидам, шумо хушбахтед? нонвой чӣ? илоҳо аз ин рӯзам бад нашавад. аз обфурӯш пурсидам, шумо хушбахтед? обфурӯш гуфт, хушбахтии ман аз харидани оби шумо вобаста аст. аз самбусапаз пурсидам, шумо хушбахтед? самбусапаз, рӯзе ки даромадам зиёд аст, ман худро хушбахт мешуморам. ҳамон рӯзе ки харидорон каманд, ман он рӯз худро бадбахт мешуморам. аз гурков пурсидам, ту худро хушбахт мешуморӣ? гурков, рӯзе ки қабри зиёд канам, ман он рӯзро барои худ хушбахт мешуморам. ҳамон рӯзе ки мурда кам аст, худро он рӯзҳо бадбахт мешуморам. аз гадо пурсидам, ту дар бораи хушбахт ё нохушбахтии инсон чизе мегуфтед? гадо, ман дар ин бора фикри худро бо ин тарз ифода мекунам. агар болои косаи дарвешии ман ҳар чи садақа зиёд резад, худро ҳамон қадар хушбахт мешуморам. рӯзе ки косаи гадоиам холӣ бимонад, худро ҳамон рӯз бадбахттарини бадбахтиҳои рӯи замин мешуморам. савол ба ҳар дуятон, шумо худатонро хушбахт ҳисоб мекунед? албатта. хушбахтиро дар чӣ мебинед апаҷон? хушбахтиро дар касби худ, дар зиндагии худ, дар фарзандонам. саломат бошӣ мопайкар. ман фаҳмидам худо хушбахт будае. насриддинҷон ҳамиҷа чӣ хешид? зор шуд устод. номиш чӣ буд? мопайкар. нағзиш мебинам. моя любимая актриса. поэтому я задал ему вопрос. устод, шумо фурқатҷон хушбахтӣ? аз фурқати саид пурсидам, худро хушбахт ҳисоб мекунӣ? бале. гуфт бале. худоро шукр. бале. ман воқеан ба гуфтаҳои моҳпайкари азиз ҳамроҳ мешавам. воқеан хонадони хуб, оилаи солим, фарзандони накӯ, хуб, хушгумонӣ ба худо, пешаи гирифтаам. вақте ҳунари туро қадр мекунанд, ҳамон лаҳза одам худро хеле хушбахт мекунад. ва бошад ҳамин хушбахтӣ аз сари мо дур нашавад. илоҳо бошад. фурқати саид, мошинамро бе иҷозати занам фурӯхта наметавонам. навигарӣ ку? ин навигарӣ не, шумоям наметавонед. ҳам хел қонунгузорӣ Тоҷикистон ҳаст. ҳам хел қонунокат шинос шавед. ҳам хел мардако тамом. ягон чиза фурӯхта наметавонед, на танҳо мошина. баъд чӣ хел агар динат як мошини дигар доштед, баъд мошина иваз кардед, фурӯхтан бад иҷозат доданда? иҷозат додана? нафурӯхтем, вай хонада бо мошин дига харидан ба иҷозат намегиред.
устод ин расм дар куҷо аст? ёдам нест вақт. соли чанд аст? ёдам нест. иҷозат ман як бор иҷозат як бор аз наздик бинед. шояд ҳамун нафаро лавҳае ки дар пӯш истодааст бинед, ҳамуна баъд хотиратонро мезанад. ин ҳамсинфонам бошад. бале, қадди ҷӯйбор аст? қадди ҷӯй мактаби рақами 59 деҳаи қадди ҷӯйбор ноҳияи ҳисор ҳоло шаҳри нав. ино ҳамсинфонам аст. ҳамсинфон ин баъд аз дарс ё ки дар рафти дарс? дарси тарбияи ҷисмонӣ. рӯзи меҳнаткашон якуми май. инҷо меҳнаткашон ҷамъ шуданд. аз пахтачинӣ омада будед? на, он вақт ёдат бошад дар рӯзҳои якуми май як анъанаи вай буд. парад буд. ҳамун рӯз аст. хуб, расми навбатиро. ин дуввумин барномаи фарҳангии ман консертиам дар толори собиқ эком, имрӯз толори ваҳдат. толори ваҳдат, кохи ваҳдат. кохи ваҳдат. ваҳдат аст. яъне консерти калон. бале, бо иштироки шумо. бо иштироки ман ва инҷо ду шогирдони ман ҳам рӯи саҳна омада буданд. яке лӯира бону ва дигар садриддини наҷмиддин ҳам инҷо ҳунарнамоӣ карданд. консерт ҳама созҳо зинда буд. хуб, расми дигар. сир желаю чӣ? одами хизмат желаю. хизмат ки накардам. рота падём. ин давраҳои сержантӣ. сержанти калона? сержанти калона. сержанти калон бо ё Саидов ай? мо ҳамин як тақдир барои мо хандид. хулоса мо тақдир бароям хандид, мана хизмат бурдам. мо дар Байконур хизмат мекунем. оқа ҷои нағз набуд. Байконур ба хизмат кардем? бале. дар пеши ҳамон чизо ракетҳо. тамоми ҳамин ракетаҳо ҳамон ракетҳои мавфарондаги кайҳонавардора мо иҷозат медодем ки мерав. ҳала ин дар ҳамунҷа мо як сол хизмат кардем. ба тақдири мо чун донишкада мехондем, як фармон буромад аз ҷониби дар қазоқистон хизмат кардед? дар қазоқистон Байконур аз ҷониби вазири мудофиаи собиқи иттиҳоди шӯравӣ Язов, ки донишҷӯе ки рӯзона мехонанд дар донишгоҳҳо, донишкадаҳои олӣ ҷавоб шунтин. анамо фармон кардем, мо омадем. як солу 2 моҳ хизмат карда, ана бо сари баланд мардак буд хизмат кардем. хуб, расми дигар. ин нафаре ки дар наздам аст, яке аз шогирдонам ки алҳол дар солҳост дар Москав ба сар мебарад, Нуралӣ Ҷураев, ки яке аз ҳунармандони хеле хуб буд дар шаҳри Душанбе. бо соҳибқирон якҷо мегаштанд ва он дафнавоз, хеле дафнавози машҳур доира ба дасти мо Ёқубҷон аст. як микрофон мемондан, гирдишда 16 кас ҷамъ мешидану. ба ҳамин монад. бале, беҳтарин. ва мегузарем ба хотираҳои ширини апаи азиз. пайкармоҳ. инҷо куҷо аст? инҷо Москва ҳаст. инқадар инҷо Москав. курси замони донишҷӯӣ. бале, замони донишҷӯӣ соли 1987 курси 1. курси баъди имтиҳони маҳорати актёрӣ. баҳои аъло каси супоридед ки инқадар хурсанд ҳастед? ё ҳама супорид аст баҳои аъло кати? ҳама супоридем, чун имтиҳонамон хеле дар сатҳи олӣ гузашт ва омӯзгорони мо худ тоҷикиро намефаҳмиданд. яъне онҳо ба мо бо русӣ ҳарф мезаданд, вале мо имтиҳонро бо забони тоҷикӣ месупоридем. онҳо аз ин хушҳол ёд надодишона ту? баъд охир ба ёд гирифтанд. ёд додем, ба кала нагирифтанд. ман дар ҳамун солҳо, апа соли чанд ҳастем? 1987.
1987 бинед дар ҳамун солҳо хато мекунам 87 не 88 88 анаку бинед ки дар ҳамун соли 1988 дар худи Москав яъне зани тоҷик духтари тоҷик пироҳани тоҷикӣ ба бар дорад зебо аст рӯзҳо медиданд чӣ мегуфтанд шумо ҳавас мехӯрданд завқашон албатта меомаданд мегуфтанд ой какая ты красивая не онҳо хоҳиш мекарданд ки мумкин мо ҳамон либоси шуморо як пӯшида акс гирем агар ҳамун давра чӣ набуда селфи кунем можно с вами с этой вашей рубашкой сфотографировать можно селфи сделать расми дигаре ана куҷо аст инҷо театри ҷавонон аст якумин кори ман дар театри ҷавонон дар саҳнаи театри ҷавонон аз рӯдакӣ сотим улуғзода бале намоишномаи рӯдакӣ ман нақши нигинаро мебозидам ин аввалин кори ман ва дар таҳияи шодравон коргардон музаффар хаёлов рӯҳашон шод буд рӯдакиро ки бозӣ мекард рӯдакиро бобосаид ятимов шодравон рӯҳашон шод буд муаррифӣ мекардед дар ин ҷо падару модари ман ҳастанд ва ман дар хурдиам اینجا چند سال دارد اینقدر ماه‌پیکری کوچک ماه‌پیکرچه ماهچه شاید نمیدونم شاید 5 ساله باشم در اینجا 4 ساله گل دخترانی تاجیک آرامی جانی تاجیک این خطا نکنم اگر سال 1989 ما رو دعوت کردن چون یک جمعیت تاجیکان بود با نام سغدیان در خود مسکو که همه دانشجویان و اسپیرانتایی که در مسکو تحصیل میکردن هر سال برای سربازان تاجیک که در اون مسکو خدمت میکردن ما کنسرت آماده میکردیم یعنی با آنها کنسرت میبردیم در از اینجا از دانشگاه از دانشگاه در دانشگاه تیار میکردیم و با آنها نمایش میدادیم یک کنسرتی بود ما دخترها هم سرود میخوندیم و هم رقص میکردیم و انا همین خاطره ها مردم رو خوشحال میکرد اینم در مسکو است بله اینم در مسکو و ببینید که باز هم با پیراهن تاجیکانه یعنی با سر و رومال بندی ها رو ببینید چگونه است интернет да кофте оказывается шумо дар як филм ҳам бозӣ карда будем шумо хеле филмро доштед филми банди қавқоз тамош карда кавказская пленница шумо ҳам бозӣ карда будем ман роли шурик ба ми یافتم اون کس نقشی نینبا نینبا شما نقش شورک شما با شورک معقول می شورک کنیم شورک با قطعی شورک یا آدم است که نه با آدم نداره قطعی فقط خر بگه نه استاد ما خب کنی از کارگردانی نمایش خواهش میکنید سالی چند بود خیلی رسم رو شما رسم گرفتید اینم در مسکو اینم مسکو نه این شهری نو شما وقت نبوده اینجا شهری نو اینجا خدیجه بود این خیلی بابایی با 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 اینم از یک بای دیگرش است بهترین شما کجا با کدام سو این وای ها قراتو پانسیانا دومودی یادتون هستن چقدر دوزیده بودیم در یادم اومدن کارگردان با ما گفت که اجرا کننده نقش در درس است روید از درس دوزیده بیارید ما هم روی نصرالدین دویده رفته ما فهمیده بودیم یاد کودکش اومد زدن بسته آوردیم بعد فهمیده اونجا از چند کس پرسیدن که احتیاط کنید تو دست خوش نبند تو و آوردن نمی‌تونی وقتی مکتبی از چند کسای جبر داده کی تشکر زیاد از کارگردانی نمایش بهترین چی میگن در همین
нотаи мажори мешавад устод дар ҳамин нотаи мажори яъне ки дар ҳамин таманниёти шумо барои бинандаи азиз чун мехоҳем зиёд суҳбат кунем чун вақт кам аст. медонед ман хушҳол аз онам ки дар чунин барнома иштирок кардам ва фикр мекунам ин яке аз беҳтарин барномаҳои телевизионӣ мешавад дар тоҷикистони мо ва мухлисонашам хеле зиёд мешавад ва аз оне ки дар ин ҷо чунин шахсиятҳо мисли шумо нишастанд ва чун ман шуморо бениҳоят дӯст медорам ба шумо сарбаландӣ хоҳонам ва дар ин ҷода ором набошед доимо дар кофтукоби як боз ҳам барномаҳои беҳтару хубтар бошед муваффақу сарбаланд бошед ман шуморо табрик мекунам бо барномаи шину бин. Ташаккур зиёд саломат бошед. Ташаккур. Устод шумо манам ҳамтун рости вақте бар шабакаҳои телевизионӣ ҷумҳуриҳои дигар назар меафканӣ воқеан мебинӣ ки ҳар рӯз қариб дар ҳамин шабакаҳо ханда ҳаст ки рӯҳияи мардуми худашонро мебардоранд ва ман фикр мекунам ки чунин як барнома фазои иттилоотию телевизионӣ моро хушбахтона пурра месозад шину бин ва ман хушбахтам ки дар барномаи шумо чун дар боло зикр карда будам ки бо моҳпайкари азиз якҷо суҳбат кардем якҷо будем ва аз ин боиси ифтихори ман аст ва умри ин барнома дароз бод умри шумо дароз бод ва бошад ки дар ин барнома аҳли ҳунаре ки воқеан дард доранд воқеан чизи мегуфтанӣ доранд инҷо биёянд ва бо шумо суҳбат кунанд аз дардҳояшон аз розҳояшон аз ногуфтаниҳояшонро инҷо бигӯянд зеро ин минбарест ки дар ҳар ҷо нест дар ҳар телевизион нест ман инҷо худро ба гуфти моҳпайкар хеле роҳат ҳис кардам хеле роҳат бошед шавқо кунем ва бошад ки дар ин сарзамини биҳиштосову малакутӣ доимо садои ханда бошад мусиқӣ бошад ҳунари асил бошад ва мардум ниёз ба ҳунарманд дошта бошанд ба ҳунари асил дошта бошанд ки чун ҳар чизе ки асил аст такя ба он асолат аст хуб он арзишманд аст. меҳмони барномаи шину бин буданд ин лаҳза ҳунарманди дӯстдоштанӣ сарояндаи хушовоз маҳбуб устод фурқат саидзода ва ҳунарпешаи зебои саҳнаи тоҷик саҳнаи театр ва кино моҳпайкар ёрова бонуи зебо. Ташаккур. Хуш омадед ба барномаи мо. Омада истед ба студияи мо ба барномаи мо. Ин кулбаро равшан кардед. Бале, бале, бале. Бо як суруди форами устод Фурқат Саидзода мо ба барнома ҳусни анҷом мебахшем. Ҳаматонро дӯст медорем бо барномаи шину бин бошед. Хайр. Хайр. سبزینه ناز داره لبخندی ساز داره سبزینه ناز داره لبخندی ساز داره ره میره و به غمزه گیسو دراز داره ره میره و به غمزه گیسو دراز داره سبزینه ناز داره حلقه داره رومالی رنگ داره در گردنی و زیبش مرجان و تنگ داره در گوش
گوش حلقه داره، رومالی رنگ داره، در گردنی بزیبش مرجان و تنگ داره. سبزی ناز داره، لبخندی ساز داره، سبزی ناز داره، لبخندی ساز داره. راه میره و به غمزه گیسو دراز داره، راه میره و به غمزه گیسو دراز داره. سبزی ناز داره. هاپ بالیا ها ها بس شویتون بچوی ها 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 بویی رخسارش سفیدای زلفش برگی بیدای، از چشمکی زدنهاش دل منظری امیدای. رخسارش سفیدای زلفش برگی بیدای، از چشمکی زدنهاش دل منظری امیدای. سبزی ناز داره، لبخندی ساز داره، سبزی ناز داره، لبخندی ساز داره. راه میره و به غمزه گیسو دراز داره، راه میره و به غمزه گیسو دراز داره، راه میره و به غمزه گیسو دراز داره. سبزی ناز داره. سلامت باشه دوستان. شنوبین Shino, shino,